안녕하세요. сайн байцгаана уу? 같이 기도하고 오늘 공감 말씀 같이 배워보겠습니다. Хамтдаа залбираад сэдвийнхаа үгээс суралцгаая. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Биднийг хайрладаг эзэн минь баярлалаа. 주님 귀한 피로 우리를 구원해 주시고 Эзэн та өөрийн үнэт цусаар бид бүхнийг аварч өгөөд 또 하나님 자녀 삼아 주시고 귀한 직분 맡겨 주셔서 감사합니다. бас өөрийн хүүхэд болгоод онцгой эрхэм үйлчлэлийг даалгасан талархаж байна. 또 남은 삶을 우리 귀한 복음을 위해 살아갈 수 있도록 도와주시고 Мөн үлдсэн амьдралаа эрхэм сайн мэдээний төлөө амьдрахаар болгож 또 배우는 말씀대로 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. мөн би суралцсан үгэндээ дуулууртай хандаж чадхад та туслаарай. 오늘 모든 말씀 시간을 온전히 주님께 의지합니다. Өнөөдрийн үгийн цагийг эзэн танд бүрэн даатгаж байна. 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. Талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 자, 오늘 본문 말씀 사도행전 8장 30절로 31절 말씀입니다. За өнөөдөр үндсэн үг маань Үеэс намны 8-ын 30-аас 31 дугаар эшлэл байгаа. Үеэс 8 дугаар бүлэг. 자, 신약 성경 페이지 За шинэ гэрээ 1239 дэх хуудас байна. Үеэс 8 дугаар бүлэг. 예, 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다. За нэг дугаар хамтдаа уншицгаая. Гүйн очтол өнөөх амбан иш үзүүлэгч Исаягийн номыг уншиж байх нь Филиппт сонсдов. Тэгээд түүнээс та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу гэхэд тэр хин нэг нь зааж өгөхгүй бол би хэрхэн чадах билээ гэд Филиппийг тэргэндээ суухыг гуйв. 자, 오늘 그 복음을 전한 빌립에 대해서 같이 배워보겠습니다. За өнөөдөр сайн мэдээг дамжуулсан тийм ээ Филиппийн талаар суралцах болно. 성경에 여러 하나님의 말씀을 전했던 사람들의 모습이 기록되어 있는데요. За Библиэлд Бурхны үгийг дамжуулсан хит хитийн хүний талаар хүний төрх бичигдсэн байгаа. 그 중에 이방인에게 특별히 또 어떤 큰 의미가 될 만한 또 모습들을 또 오늘 볼 수 있습니다. За өнөөдөр онцгойлоод харь үндэстэн сайн мэдээ тараасан бас том утга илэрхийлж байгаа одоо тийм байдлыг бид нэр одоо суралцаж болно. 자, 여기 보면 빌립이 За эндээс харах юм бол Филипп 그 에디오피아 내시를 만나서 복음을 전하는 모습이 기록되어 за 있는데요. Этиопийн тайган амбантай уулзаа сайн мэдээ тарааж байгаа. 자, 예루살렘으로 자, 에디오피아에서 먼 길을 온 이 에디오피아 내시는 그 병거 위에서 말 위에 그 마차 위에서 성경을 읽고 있었습니다. За Этиопиас тэмээ Ерүсалимаас одоо хол замыг туулаад явж байгаа энэ тайган амбан одоо тэргэн дотроо Библи уншаад явж байсан. 아마 뭐 속으로 읽은 거 아니라 이제 큰 소리로 읽고 있었던 것 같습니다. За магадгүй хараагаараа биш тийм ээ бүр дуу гаргаад уншиж байсан юм шиг байна. 그때 마침 성령의 이제 인도하심으로 그 광야 길에 그 빌립이 가고 있었는데 За тэр яг тэр үед нь болохоор ариун сүнсний удирдлагаар тэр цөлийн замаар Филипп ч гэсэн явж байсан байна. 그 길에서 이 에디오피아 내시를 빌립이 만난 겁니다. Тэгээд тэр зам дээр Этиопийн тайгантай энэ Филипп уулзсан байна. 자, 에디오피아 사람들은 За Этиоп хүмүүс 이 겉모습이 달라요. гаднах байдал нь өөр. 아프리카잖아요. Африк гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? 네, 피부 색깔이 무슨 Тэгэхээр 색깔이었어요? арсны өнгө нь ямар өнгөтэй байсан бол? 그죠, 검은색. Тийм ээ, хар арстай байсан баг. 자, 오늘 검은색 입은 분들이 있는데, За өнөөдөр хар хувцас өмссөн хүмүүс байна. 자, 이제 그 이방인인데다가, Тэгэхээр тэр хар үндэстэн хүнд 자, 얼굴 색깔도 전혀 다른 사람이었는데, за гадаад байдал нь нүүр төрхөнд бүрэн өөр хүн байгаа. 자, 빌립은 이 가까이 다가갔고, Гэхдээ Филипп тэр хүн дээр ойрцсон. 또 그리고 그 이사야서 성경을 읽고 있었는데, За тэгээд Исая номноос уншиж байсан байна. 자, 그거 읽는 것을 당신 깨달을 수 있습니까? Гэтэл та уншиж байгаагаа ойлгож байна уу? Ухаарч байна уу? 자, 그 에디오피아 내시가 이렇게 대답했죠. Гэтэл Этиопийн тайган ингэж хариулсан тийм ээ. 지도하는 사람이 없으니 За хин нэгэн зааж өгөхгүй бол 어찌 깨달을 수 있느뇨. би хэрхэн ойлгож чадах вүлээ? 자, 그리고 바로 빌립을 그 마차로 불러서 За тэгээ Филиппийг тэргэндээ суулгаад 자, 같이 앉아서 이 말씀을 또 빌립이 설명해 줬습니다. за хамтдаа тэргэнд нь явангаа тийм ээ Филипп энэ үгийг түүнд тайлбарлаж өгсөн байна. 정말 놀랍게도 За одоо хачирхалтай нь 자, 이 그 에디오피아 내시가 어느 성경을 읽고 있었습니까? за Этиопийн тайган Библийн ямар хэсгийг уншиж байсан бэ? 자, 여기 32절에 보면 За энэ 32 дугаар ишлэлээс харах юм 읽는 бол 성경 구절은 이것이니 түүний уншиж байсан бичвэрийн хэсэг гэвэл 자, 저가 사지로 가는 양과 같이 끌리었고 тэр нядлагдах хонь мэт хөтлөгдсөн бөгөөд 걷는 자 앞에 있는 어린 양의 잠잠함 같이 그 입을 열지 않았다. хяргагчийн өмнө дуугарахгүй хон шиг амаач тэр нээгээгүй юм аа. 자, 이사야서 몇 장일까요? Исая номны хэддүгээр бүлэг бол 몇 장일까요? хэддүгээр бүлэг нь бол 자, 이사야서에도 복음장이 있잖아요. за Исая номон дээр ч гэсэн сайн мэдээний одоо агуулга байна шүү дээ тийм ээ. 몇 장? Хэддүгээр бүлэг дээр өгдөг лээ?
그죠, 53장. За тийм ээ 53 дугаар бүлэг. 자, 마침 또 읽고 있었던 그 성경 말씀이 Бас яг тэр үед нь уншиж таарсан Библийн үг нь 자, 바로 예수님을 이야기하고 있는 그 성경을 그는 읽고 있었습니다. Есүсийн талаар одоо дурдж агуулж байгаа тийм ээ тийм Библийн хэсгийг уншсан байна. 자, 우리 성경 강연회 때 복음 말씀도 항상 이 이사야서 53장 찾잖아요. За Библийн семинарын үеэр ч гэсэн сайн мэдээний үгэн дээр байнга Исая 53-аас хардаг штэ тийм ээ. 53장 5절에 보면 Исая 53-ын 5-аас харах юм бол 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. за бидний хилэнц нүглээс болоод тэр хатгагдсан билээ. 자, 이 말씀 잘 아시잖아요. Тэр үгийг та бүхэн сайн мэдэн штэ тийм ээ. 네, 마침 딱 그 예수님에 대해서 설명하고 있는 성경을 자, 이 에디오피아 내시가 읽고 있었는데 Тэгэхээр яг очиж таарах үед нь одоо Этиопийн тайган Есүсийн талаар тайлбарлаж байгаа тэр үгийг уншиж байсан. 내시는 깨닫지 못하고 있었잖아요. За тэгэхээр энэ тайганы хувьд болохоор ухаарч чадаагүй байсан тийм үү? 누구를 이야기하고 있는 Яг 거냐? хэний талаар ярьж байгаа юм? 네. 자, 복음은 저 우리 알고 깨달은 사람에게는 비밀이 아니지만 За сайн мэдээ гэдэг бол тийм ээ ойлгож ухаарсан хүний хувьд бол нууц биш болдог байгаа. 깨닫지 못한 사람들은 이해할 수 없는 비밀이 됩니다. Гэтэл ухаарч чадаагүй байгаа хүний хувьд бол ойлгомжгүй нууц байдаг. 자, 그래서 이 그 에디오피아 내시는 이 선지자가 누구를 말하는 것이냐? За тэгэхээр Этиопийн тайган энэ иш үзүүлэгч хэний талаар хэлж байна вэ? 이사야 선지자 자신을 말하는 거냐? Исая иш үзүүлэгч өөрийгөө хэлж байгаа юм уу? 다른 사람을 말하는 거냐? Өөр хүний хэлж байгаа юм уу? 자, 그래서 이 그 빌립은 이제 입을 열어서 За Билив түнд одоо хариулдаг. 자, 여기 35절부터 보면요. 35 дугаар ишлэлийг харуул. 성경 찾아봅시다. За Библиэс хайгаад болъё. 사도행전 8장 Үес 8-ийн 자, 35절 말씀입니다. 35 дугаар ишлэл байна. 자, 우리 말씀 한번 같이 읽어볼까요? За Үес 8-ийн 35-ыг хамтдаа уншийе. Филипп амнын тэрхүү бичвэрээс эхлэн Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөв. 자, 이 예수님에 대해서 이제 입을 열어서 빌립이 얘기했다라고 기록하고 За 있는데요. Филипп амнын Есүсийн тухай түүнд ярьж өгөө гэж гарч байгаа. 정말 놀라운 사건 중에 하나입니다. За энэ бол үнэхээр одоо гайхалтай хачирхалтай үйл явдлын нэг бахан. 얼굴이 까만 이디오피아 사람이. За тийм ээ хар өнгийн арьстай тэр Этиоп Африк. 또 그리고 이 사람 직업이 뭐였다고요? За тэгээд энэ хүн ямар ажил эрхэлдэг байсан гин? 큰 이제 상후 이제 그 회계를 맡은 내시였다라고 이야기하는데요. Энд Кандакийн бүх сан хүмүүргийг хариуцагч хүн гэж хэлсэн байгаа. 자, 이 내시 뭔지 아세요? 내시? Тэгэхээр тайган гэдэг ямар хүн болохыг мэдгүй тайган. 남자인데 За эрэгтэй хүн байна тийм ээ. 그 남자의 이렇게 역할을 할 수 없게 자기 몸을 상하게 해서 За тэгэхээр одоо өөрөө эрэгтэй хүн засуулсан байна. 아이를 낳을 수 없는 Тэгэхээр хүүхэд төрүүлэх боломжгүй хүн гэсэн үг. 그러니까 여왕이 일을 맡았으니까 За тэгэхээр өөрөө бол амбон хүн байна тийм ээ. 여왕 옆에 가까이 있어야 되는 사람이라 Тэгэхээр өөрөө одоо 여왕 옆에 있어야 되는 사람이라 그런 이제 남성의 그것을 이렇게 멈춘 사람이에요. 뭐라고 за хатны амбон учраас тийм ээ хатны дэргэд ойр байх ёстой учраас одоо тийм гэсэн тийм болсон байхана. 자, 이게 왜 놀라운 일이라고 이야기하냐면 За энэ яагаад одоо хачирхалтай үйл явдал вэ гэхээр 그 당시 유대인들은 за тухайн үеийн 유대ичүүд 이 그 신랑이 상한 자, 이 내시들을 가까이 하지 않았었습니다. за тийм ээ одоо ийм тайган хүмүүст ойртдаггүй байсан байна. 네, 그리고 그들이 하나님 말씀을 이렇게 받아들일 거라고 생각하지도 않았고, Тэгээд тэр хүмүүс ч гэсэн бурхны үгийг хүлээн авна гэж боддоггүй. 그 이방인이었고 흑인이었잖아요. Хар үндэстэн хүн байсан бас дээрэс нь хар өрстөн байсан. 자, 그 외모를 보지 않고 Тэгэхээр тэр гаднах төрхийг нь хараагүй. 정말 이 복음이 꼭 필요한 사람을 하나님 만나게 해주셨고, Тэр үнэхээр сайн мэдээ хэрэгцээтэй байгаа тийм хайж байгаа хүнтэй бурхан 자, 이 уулзруулсан байна. 빌립은 아무런 편견, 아무 자기 생각, 자기 고집을 가지지 않고 정말 순종함으로 복음을 전했던 사람이었습니다. Тэгэхээр Филиппийн зүгээс өөрийнхөө үзэл бодол тийм ээ тэр болгонд баригдalгүй зөвхөн сайн мэдээг л дамжуулдаг хүн байжээ. 자, 그리고 이 빌립이 복음을 전할 그 당시에는 За Филиппийн сайн мэдээ тараасан тухайн үед 자, 많은 그 믿는 사람들이 막 흩어지고 있었던 상황이었습니다. олон итгэгч хүмүүс одоо тарж бутарсан байсан тийм үе байсан. 자, 그 예루살렘으로부터 해가지고 많은 핍박이 있어서 За Ерүсалимд их хавчлаг өрнсөн. 자, 이제 뭐 그 바울 이제 이 되기 전 사울 또 그리고 유대인들이 그리스도 믿는 사람들을 죽이러 다니기도 하고 Паул болохын өмнө тийм ээ Саул юдэчүүдийг итгэгч хүмүүсийг одоо хөнөөх гээд их хөөж байсан тийм үе. 그 스데반이 먼저 이제 순교했잖아요. За эхлээд Стефан ууд болсон тийм ээ. 예, 그러니까 이렇게 복음을 전하기가 쉬울 때가 또 아니었습니다. Тэгэхээр энэ үе гэдэг чинь сайн мэдээ тараахад тийм амар байсан үе биш гэсэн. 근데 놀랍게도 이런 어려움이 있고 핍박이 있을 때 복음이 더 힘있게 전해진 거 아셔요? Гэтэл илүү хачирхалтай зүйл нь юу вэ гэвэл тийм хүнд хэцүү хавчлагтай үе байсан хэрнээ тухайн цаг үед сайн мэдээ хамгийн сайн тарагдсан үе.
자, 이 불이 나면 За гал гарах юм бол 불을 끄려고 막 때리잖아요. гал унтраах гал ингээл цогтдаг тийм ээ. 그럼 어떻게 될까요? Тийм бол яадаг вэ? 불이 꺼져요? Тэр гал унтрах уу? 아니요, 불씨가 더 옆으로 튀어가지고 Тийм ээ. Илүү галын ингээд хүрээ өргөсөөд 더 불이 번집니다. тэгээ илүү гал таарж эхэлдэг байгаа. 그런 경험 없어요? Тэгжсэн одоо тэгэж үзчихсэн хүмүүс байхгүй юу? 불 이렇게 장난하다가 За 불이 тоглоод 났는데 тийм ээ ингээл санамсаргүй галаасаа чгсан. 발로 차고 발로 막 밟고 Тэгэл хөлөөрөө гიშгэлээл те. 더 막 불이 Тэгсэн чинь 번져가지고 нөгөөний гал нь илүү өсрөөл илүү их авалцаал. 복음도 마찬가지인 것 같아요. Сайн мэдээж ихсэн яг адилхан гэсэн. 하나님 말씀 능력이 있어서 Бурхны үг өөрөө хүч чадалтай учраас 사람이 막으려고 하잖아요. хин нэгэн түүний зогсоёгий 마귀가 방해하잖아요. бузурсан саад болъё. 그 복음이 멈추는 것이 아니라 Тэгхийн бол сайн мэдээ тэгээ зогсдог юм биш 더 үү? 많이 기도하고 Илүү их залбирлаар 더 힘있게 복음이 전해지는 илүү хүчтэйгээр сайн мэдээ тараагддаг. 하나님 말씀이 살아있다. Бурхны үг амьд байна. 자, 이 성령은 За ариун сүнс 정말 이 하나님의 말씀을 전할 사람들을 이렇게 붙들고 정말 많은 곳으로 여러 곳으로 이끌어 가십니다. Бурхны үгийг дамжуулж байгаа энэ хүмүүсийг дураа тийм ээ олон газрууд руу илгээсэн байна. 민들레라는 그 식물이 있어요. 이렇게 동그랗게 후 불면 꽃이가 쭉 날아가는데 За багвахаа цэцэг байдаг тийм ээ ингээ бөөрийнхи үлээх юм бол ингээд одоо өрөнцрүүд нь хийсдэг. 막 발로 차고 막 이렇게 불면 불수록 Багвахаа цэцгийг үлээлээ магадгүй цоглоо өшгөллөө 그 тэгж байсан. 씨앗이 Тэр нөгөөнийг үрнэ 더 멀리 가고 илүү хол нисдэг тийм 그냥 ээ. 가만히 놔두면 Гэтэл багвахааг ерөөсөө оролдохгүй зөнд нь орхичихвол 이 씨앗이 전해집니까? тэр багвахаа цэцгийн өрөнцрүүд тарах угаадаг шаа. 아니죠. Үгүй тийм ээ. 바람이 세게 불고 Салхи хичтэй хүчтэй салхилна. 봄에 왜 바람이 많이 부는지 아세요? За яагаад хавар салхийг салхилдгийг мэдгүй? 예. Мэдгүй. 그냥 날씨 온도 차이 때문에 Зүгээр л цаг агаарын одоо зөрүүнээс болоод уу? 이게 차가운 데서 órам 이렇게 상승 따뜻한 데로 바람이 움직이긴 하는데요. За мэдээж яг хүүтэн газраас улаан бүс рүү ингээд салхины эргэлт өөрчлөгдөхийн хувьд өөрчлөгддөг. 이제 싹이나 그 나무가 잘 자랄 수 있도록 За гэхдээ одоо мод тиймээ соёолоо цай ургахын тулд 겨울 동안에 이렇게 나무가 그 이제 파란 싹이 나오기 전에 이렇게 덮고 있었던 딱딱한 껍데기가 있습니다. за өвлийн туршид модны нахиаг ингээд бүрхчихсэн байсан хатуу хайлс байдаг байна. 바람이 세게 불면 За салхи хүчтэй салхилвал 막 나무가 흔들리면서 бүр ингээд мод ганханга 자 거기 있는 이제 옛날에 겨울에 있었던 껍데기들이 다 떨어지고 тэр өвөл нахиаг нь бүрхчихсэн байсан хайлснууд ундаг байна. 더 싹이 Тийм ээ. 더 잘 자라게 되는. Тэгээд нахиа сайн гаргаад мод сайн ургадаг байна. 자 우리의 신앙도 Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал ч 우리가 гэсэн 전도하는 일도 бидний сайн мэдээ тараах явдал ч 어려움이 гэсэн 오고 хүнд хэцүү нөхцөл байдал 핍박이 үүсээд 오면 хавчлага байвал 우리가 두려워해야 될까요? тэр үед бид нэр айх ёстой юу? 복음 전하는 것이 멈춰질까요? Сайн мэдээ тараагдах явц зогсох ёстой юу? 아니에요. Үгүй байна. 놀랍게도 Гайхалтай нь 더 힘있게 복음이 전해집니다. илүү хүчтэй сайн мэдээ тараагддаг. 가만히 생각해 왜 복음이 우리 집에 또 내 가정에 또 내 이웃에 전해지지 않을까 친구들에게 За сайн бодоод үзэх юм бол тийм ээ. Яагаад манай гэрд хөршөд маань, найзуудад маань сайн мэдээ тэгээд сайн тараагдахгүй байгаа юм болоо? 한 가지 이유가 있어요. Ердөө ганцхан шалтгаан байна гэсэн. 너무 편안하게 신앙생활을 하고 있다. Дэндүү амар тайван итгэлээр амьдарч байна гэсэн. 핍박도 없고 Ямар ч хавчлахгүй, 어려움도 없고 ямар ч хүнд хэцүү асуудалгүй. 왜 내가 입을 열지 Яагаад 않으면 би амаа нээхгүй бол 내가 복음 전하지 би 않으면 сайн мэдээг тунхаглахгүй бол 아무 문제 생기지 않아요. ямар ч асуудал угаасаа үүсэхгүй. 그런데 Гэтэл 내가 입을 열어서 би амаа нээгээд 복음을 전하면 сайн мэдээг дамжуулвал 사람들이 좋아해요. хүмүүс түнд дуртай сайхан хүлээж авах уу? 가족들이 좋아해요. Гэр бүлийнхэн дуртай байх уу? 야 조용해 그만. Чимээгүй бай, 야, дургүй. 짜증나 짜증나. Ямар ядаргаатай юм бэ? Битгий наатхаа. 근데 우리는 어떻게 합니까? Гэтэл бид нар яах ёстой вэ? 네 알았어요 안 할게요. За за ойлголоо чимээгүй яа ярихаа боллоо. 그래요? Тийх үү? 아닙니다. Үгүй. 자 그런 방해가 있고 어려움이 있으면 Тийм саад тодгоор хүн хэцүү асуудал байвал 이제 하나님이 역사하시겠구나. бурхан одоо ажиллах юм байна. 마귀의 역사가 있지만 Бузар сүнсний ажил байна. 하나님의 역사가 Тэгвэл бурханы ажил ч гэсэн 그 어려움을 통해서 тэр 이제 хүн 더 хэцүү нөхцөл 일어난다는 байдлаар 것을 дамжуулаад илүү сайн биелэгдэх болно гэдгийг 우리는 알 수 있습니다. бид нар мэдэж болно гэсэн. 자 그래서 이제 여러 섬을 다니면서 이 빌립은 복음을 전했다고 성경을 말씀하고 있습니다. Тэгэхээр Филипп олон хотуудаар даяар сайн мэдээг тарааж байсан гэж гарсан. 이거는 주님이 명령하셨기 때문에 Энэ бол эзэн Филиппт бурхан тушаасан учраас 자, 모든 곳으로 모든 족속으로 тиймээ бүх газрууд руу бүх үндэстэнд сайн мэдээ тараа. 내가 가르치는 것을 너희가 전하고 그것을 지키게 해라. Миний та нарт сургасан зүйлийг та нар дамжуулж тиймээ тэднэр сахиул. 자, 마태복음 Матай 28장 номны 28 дугаар бүлэг байна. 18절부터 20절 말씀에 보면 Матай 28-ийн 18-аас 20-ыг харвал 자, 예수님이 마지막으로 제자들에게 그리스도인들에게 명령한 말씀이 있습니다. за Есүс хамгийн тиймээ сүүлд нь Христэд итгэгч нарт дамжуул тушаасан үг бий. 자, 마태복음 시험날다. 18장 18절 20절 같이 읽어보겠습니다. За Матай 28-ийн 18-аас 20 дугаар ишлэлийг хамтдаа уншийе.
Есүс дөхөж ирээд тэдэнд тэнгэр газар дээрх бүх эрх мэдлийг надад өгсөн. Иймээс та нар яв бүх үндэснийг дагалдуулахтун. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. Та нарт тушаасан бүгдийг минь сахин биелүүлэхийг тэдэнд заа. Харагтун үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлдав. 자, 여기 예수님께서 유대인들에게만 복음 전하라고 했습니까? За энэ Есүс зөвхөн 유대жүүдэд л сайн мэдээ тараагаарай гэж хэлсэн үү? 아니에요. Үгүй. 모든 족속에 Бүх үндэстнүүдэд 제자를 삼으라. тийм ээ шав болгоо. 그리고 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라. Тэгээд эцэггүй ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм хүртээ. 이 예수님의 말씀에 처음으로 순종한 사람이 바로 빌립입니다. Тэгэхээр Есүсийн энэ үгэнд хамгийн ихний дуулууртай байсан хүн Филипп байна. 자, 처음에는 유대인들에게만 복음이 전해졌었지만 Эхэндээ бол зөвхөн 유대жүүдэд л сайн мэдээ тараагдаж байсан. 이 전도자 빌립을 통해서 Гэтэл сайн мэдээ тараагч Филиппээр 정말 이 дамжуулаад 유대인들 아닌 다른 민족에게 유대жүүдээс гадна бусад өөр үндэстнүүдэд 처음 복음이 전해집니다. хамгийн анх сайн мэдээ тараагдаж эхэлсэн нь тэр. 자, 근데 이상하죠? Гэтэл их сонирн байгаа зү. 자, 왜 이 에디오피아 사람이 예루살렘까지 왔을까? Яагаад Этиоп тэр тайган Ерүсалимыг зорж очсон юм бол? 그게 언제부터 시작됐을 것 같아요? Тэрний хизээнээс юм шиг байна. 자, 바로 솔로몬 왕 때 Соломон хааны үед. 자, 지혜를 구하러 에디오피아 여왕이 와서 솔로몬의 지혜를 들었다라는 말씀이 있습니다. За Соломон хааны мэрэгэн ухааныг сонсоод тийм ээ түүнийг өөрөө үзхийн тулд одоо зорж очсон гэж гардаг Этиопийн хатан хаан. 그들도 이제 유대인들과 똑같이 이 구약 성경의 하나님을 믿고 있었는데 Тэгэхээр тэр үед ч гэсэн яг л адилхан хуучин гэрээний бурханд итгэж байсан гэсэн үг. 자, 바로 이 구약 성경에서 예언한 그 예수님을 알지 못하고 있었고 Гэтэл тэр хүмүүс одоо тийм ээ хуучин гэрээн дээр зөвгнөгдсөн байсан Есүсийн талаар мэдээг байсан. 자, 하나님은 이 빌립을 통해서 이 예수님을 가르쳐 전할 수 있는 기회를 주신 겁니다. Тэгэхээр бурхан Филиппээр дамжуулаад Есүсийн талаар тэдэнд одоо зааж өгж ойлгох боломжийг өгсөн байна. 우리는 여기서 왜 하나님은 이 빌립을 통해서 복음을 전하게 하셨는가를 봐야 됩니다. Бид нар бас дээрэс нь яагаад бурхан Филиппээр дамжуулаад тэр сайн мэдээг тараалгуулсан бэ гэдгийг бас харах хэрэгтэй. 자, 첫 번째, Эхний шалтгаан 이 нь 빌립은 순종의 사람이었습니다. Филипп өөрөө дуулууртай хүн байсан. 자, 우리 다시 성경 찾아볼까요? За 사도행전 дахиад Үйлс номоос гарцгаая. Үйлс 8 дугаар бүлэг. 26절 말씀입니다. Үйлс 8-ийн 26 дугаар ишлэл. 같이 한번 읽어볼까요? За Үйлс 8-ийн 26-г хамтдаа уншийе. Харин эзний тэнгэр элч Филиппт босохтун Ерүсалимаас Газ руу урууддаг замаар урагш яв гэлээ. Энэ нь цүлийн зам. 자, 이 주의 사자가 성령께서 빌립을 일어나서 남으로 가라, 남쪽으로. За энэ ч эзний тэнгэр элч Филиппийг босохтун Газ руу урууддаг замаар яваа гэж. 자, 예루살렘에서 가사로 내려가는 길인데, Тэгэхээр энэ нь Ерүсалимаас Газ руу уруудах зам байна. 자, 거기에는 뭐가 있다고요? Тэнд ямар зам гинвэ? 광야. Цүлийн зам. 어떤 길? Ямар зам бэ? 광야로 가래, 광야로. Цөл рүү яваа гэж байгаа хань, 네, тийм ээ? 도시로 가라. Ямар нэгэн хот руу оч. 사람 많은 데로 가라. Хүн ихтэй газар оч. 그러면 예, 그럴 수 있어. Зөв хүн ихтэй газар очих юм бол мэдээж өө тэгээгээл очин таарна тийм ээ. Гэтэл энэ хүн жаалаа юу ч байхгүй штэ тийм ээ. Тийм цүл газар чинь ямар ч мод байхгүй хот байхгүй. 자, 이상한 명령을 하나님 하신 Тэгэхээр 겁니다. бурхны тушаасан тушаалыг хачин байсан гэсэн. 사람의 생각과는 다르지만, Хүний бодлоор бодоход бол ойлгомжгүй. 자, 하나님은 광야의 길로 인도하셨어요. Гэтэ бурхан цүлийн зам руу 자, удирсан. 우리는 성경을 읽어보니까 그 광야에서 이 에디오피아 내시를 만나게 하신 것이 분명하지만, Тэгэхээр бид нар яг Библийг үргэлжлүүлээд уншвал цүлд Этиопийн тайгантай уулзуулах гэсэн учраас гээд тодорхой ойлгож болох. 자, 이 빌립이 알고 갔을까요, 모르고 갔을까요? Филипп тэгээд очиод уулзнаа гэдгийг мэдээд явсан уу? 알고 갔을까요? Филипп мэдээд явсан болов уу? 알았을까요? Мэдчихсэн болов уу? 아니요. Үгүй 전혀 тийм ээ. 몰랐지만, Ердөөсөө мэдээгүй байсан. 자, 그냥 순종한 사람이었습니다. Гэхдээ зүгээр л дуулууртай ханддаг хүн байсан. 자, 이 믿음의 사람들의 모습은 바로 이런 모습으로 나타납니다. Тэгэхээр итгэлийн хүмүүсийн төрх яг ингэж илэрдэг. 자, 하나님도 이 아브라함에게 Бурхан Авраамд 너는 너의 본토 친척 아비 집을 떠나서 내가 지시할 땅으로 가라. чи өөрийн төрсөн нутаг эцгийнхаа гэрээг орхиод миний чам заах тэр газар руу яваа гэсэн. 자, 너는 일어나서 그 땅으로 가라. Босоод тэр газар руу оч. 자, 아브라함은 어떻게 했습니까? Авраам яасан бэ? 자, 그 하나님 말씀 듣자마자, Бурханы үгийг сонсон даруйда 자, 이제 자기 고향에서 өөрийнхөө 일어나서, төрсөн нутгийг орхиод 그 하나님이 지시한 그 가나안 땅으로 Бурханы заасан 걸어갔습니다. тэр Канаан нутаг руу шууд явсан байна. 자, 히브리서 11장 8절에 보면, Еврей номны 11:8-аас харах юм бол 앞에 읽어드리겠습니다. за Еврей 11:8-ыг уншаад өгье. Итгэлээр Авраам өв болгон авах гэж байсан нутаг руу явхаар дуудагдахдаа дуулууртай байв. Тэр хаашаа явж байгаагаа ч мэдэлгүй гарч яв. 자, 하나님의 부르심을 받을 때 Тэрээр бурхнаар дуудагдахдаа 순종했다.
дуулууртай байв. 자, 근데 그 땅에 무엇이 있을지, 뭐 Тэр 어떻게 가야 газарт 될지 юу байгаа, яаж явах ёстой. 알지 못했지만 Тэр юу ч мэдэхгүй байсан. 그냥 순종함으로 Гэхдээ дуулууртай байснаар 자, 하나님이 명하신 그 땅으로 갔다고 성경 말씀하고 Бурхны 있습니다. тушаасан газар руу зөвхөн дуулууртай байж явсан гэж Библиэр гарч байгаа 이 хаа. 복음의 시작은 Тэгэхээр сайн мэдээний эхлэл 어디부터 시작됩니까? юунаас эхэлдэг байх нь вэ? 그죠? 순종에서부터 Тийм ээ. 시작되는 거예요. Дуулуураас эхэлдэг байна. 전도는 Сайн мэдээ гэдэг чинь 내 힘으로, 내 능력으로, 내 의지로 하는 것이 아니라 миний хүч, миний ойлголт тийм ээ надаар дамжуулж болдог юм биш ээ. 하나님이 원하시는 대로 Зөвхөн Бурхны хүсэж байгаагийн 하나님이 дагуу 원하시는 영혼에게 Бурхны хүсэж байгаа сүнсэнд 내가 би 나아가는 거예요. зүгээр очих байх нь. 어떻게 해요? Яаж вэ? 믿음으로, Итгэлээрээ 순종함으로. дуулууртай байж. 자, 주님이 명하시는 것을 우리는 이루고자 Тийм ээ эзний тушаасан зүйлийг бид бүхэн биелүүлэе гэх үед. 자, 이 아브라함부터 시작해서 Тэр нь яг Авраамаас 정말 эхэлсэн. 가족 전도했던 사람들을 보면 Гэр бүлдээ сайн мэдээ тараасан хүмүүсийг харах юм бол 정말 이 순종하는 모습이 дуулууртай байсан төрх 그 삶에 тэр амьдралд нь 분명히 있었어요. гарцаагүй байсан байж та. 하나님 말씀에 불순종하고 Бурхны үгэнд дуулуургүй 따라하지 байгаа. 않게 살고 있는데 Зөв зохисгүй амьдрч байна. 하나님 그 사람을 사용할 수 있을까요? Бурхан тийм хүний төгөөд хэрэглэж болох уу? 할 수 있을까요? Бурхан тэр хүнийг хэрэглэх үү? 할 수 없어요. Бурхан хэрэглэх аргагүй. 그렇죠? Тийм үстэй. 자, 그걸 잘 알아야 됩니다. Түүнийг сайн ойлгох хэрэгтэй. 아, 뭐 말로는 누구 전도하고 싶다, 뭐 누구에게 전도하고 있다 이렇게 하면서 그 사람 생활을 보면 Амаараа би тэрэн сайн мэдээ тарааж байгаа, тэрэн сайн мэдээ тараамаар нь гэж байгаа хэрэг тэр хүний амьдралыг харах юм бол 하나님 말씀하고 상관없이 자기 마음대로 살고 있는데 Бурхны үгтэй ямар ч хамааралгүй өөрийнхөө дур зоргаар амьдрч байна. 자, 성령은 정말 이 순종하는 사람들을 통해서 역사할 수 있는데요. Библи дээрээс харах юм бол үнэхээр дуулууртай хүмүүсээр дамжуулаад эзэн ажилласан. 자, 이 성경에 보면 자, 이제 습관적으로 불순종하는 사람들이 있어요. Гэтэл бас эсэргээрээ Библиэс харах юм бол бүр тиймээ дуулуургүй байдал дадал болчихсон хүн байсан. 이 말이 참 재밌습니다. За энэ их сонирхолтой. 자, 이제 그 베드로에게 이제 예수님이 말씀하셨는데 За Петерт одоо Есүс хэлсэн. 이제 예수님이 붙잡혀 가지고 이제 그 잡혀 가실 것을 이야기했어요. Есүс баригдаад тиймээ явнаа гэдэг талаар Есүс одоо Петерт хэлсэн байна. 베드로가 이렇게 말합니다. Гэтэл тэр үед нь Петер ингэж хэлдэг. 주여, Эзэн 그럴 수 없습니다. яаж тэгэх вүлээ? 자, 이 말이 맞지 않잖아요. Энэ нуруу одоо зөв үг биш тийм ээ. 왜요? Хэлж байгаа нь буруу үг ахна. 주여라고 했으면 За эзэн гэсэн бол 그렇게 됩니다. одоо тийм болох юм байна тэгнэ гэж 맞죠? хэлнэ үстэй. Тийм үү? 주여 했는데 Эзэн гिचгээд байгаа. 그럴 수 없습니다. Гэтэл тэгэх аргагүй гэд араас 그럼 нь. 주여라는 말을 하지 말던가. Тэгвэл тэгэх аргагүй гэж эсэргүүцэх юм бол эзэн гэж хэлэх хэрэг байна уу? 주여라고 했으면 Эзэн л гэсэн юм бол 그렇게 되기를 원합니다. 그래야죠. тэр хэлснийхэн дагуу болох нь дуулууртай хандаж байгаагаа илэрхийлэх хэрэгтэй. 베드로는 베드로. 말 실수들이 참 많았습니다. За ийм одоо үгийн алдаа их гаргадаг байсан. 자, 이 하나님께서 이제 그 환상을 보여서 그 먹지 못할 음식들을 먹으라고 하셨는데 За бурхан тийм ээ үзэглэр дамжуулаад одоо бузар хүнснүүдийг идүүлэх гэсэн. 그 베드로가 이렇게 대답합니다. Гэтэл Петр тэрэнд нь ингэж хариулдаг. 자, 여기 사도행전 10장 14절 За Үйлс номны 10-14 дугаар ишлэлийг уншаад өгье. Харин Петр эзэн яасан ч үгүй. Учир нь би хизээж бузар хийгээд цэвэр бус юм идэж байгаагүй гэлээ. 여기 뭐라 그랬어요? Энд юу гэж байна? 주여, Эзэн 그럴 수 없습니다. яасан ч үгүй. 자, 이게 반복돼. Энэ нь бүр ингэ давтагдаад байна. 왜 그럴까요? Яагаад вэ? 이 마음으로 순종하지 않는 거예요. Энэ сэтгэлдээ дуулуургүй байгаа хэрэг 그게 байна. 입으로 나오는 거예요. Тэр сэтгэл нь амаараа илэрч байна тийм ээ. 자, 이게 제일 문제입니다. Тэр бол том асуудал гэсэн. 머리로는 주님을 따르겠다 하지만 Толгойдоо бол эзнийг дагна 그 гэдэг. 사람의 말과 행동은 Гэтэл тэр хүний үг үйлдэл 주님께 순종하는 것이 하나도 없어요. эзэн дуулууртай байгаа тийм ээ тийм байр байдал ганц ч байхгүй байна гэсэн. 자, 이렇게 말씀을 듣고 나서도 Үгийг ингэ сонссныхаа дараа ч 말씀은 гэсэн. 말씀이고 나는 나고. За үгэн дээр яг ингэж гарч байгаа гэхдээ би гэдэг хүн чинь 어떻게 үе юм ээ. 말씀대로만 살 수 있냐? Яаж энэ үгийн дагуу 100% амьдрч болдго юм бэ? 자, 그렇게 하나님이 그 사람 사용할 수 있을까요? Тэгвэл бурхан тэр хүнийг хэрэглэж чадах уу? 할 수 있을까요? Бурхан тэр хүнийг хэрэглэх үү? 네, 할 수 없어요. Хэрэглэх аргагүй гэсэн үг. 자, 이제 그 성령께서는 Ариун сүнс 자기의 순종하는 사람들에게 오신다고 말씀하고 있습니다. зөвхөн өөрт нь дуулууртай ханддаг хүмүүс ирнэ гэсэн. 자, 사도행전 5장에 보면 Үйлс номны 5 дугаар бүлгээс гарах юм бол 이 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? за Үйлс 크게 5-ийн 읽어볼게요. энэ ишлэлийг бүгдээрээ чангаар хамтдаа уншия. Эдгээрийн гэрчин 읽어볼게요. за Үйлс 5:32 хамтдаа уншия. Эдгээрийн гэрчин бид төдийгүй түүнд дуулууртай байгстад Бурхны өгсөн ариун сүнс юм гихтэн. 자, 하나님께서 성령을 누구에게 주신다고 Тэгэхээр 약속하셨습니까? Бурхан ариун сүнсийг хүнд өгдөг гэж амласан байна ээ. 자기에게 Өөрт нь 순종하는 사람들. дуулууртай байгстад. 자,
이 빌립도 자기의 눈으로 볼 때는 자기 생각으로 볼 때는 광야에 가면 뭐 할 수 있는 게 없을 거라고 생각할 수도 있었지만 Тэгэхээр Филиппийн зүгээс өөрийнх нь бодлоор бол тийм ээ бодоод үзэхэд цөөлд очиход хинтээж уулзахгүй байх таа гэж бодогдмоор. 자기의 생각, Өөрийнх нь бодол, 자기의 경험을 내려놓고 өөрийнхөө туршлага гэдэг ямиг хойшин тавиад 주님의 뜻대로 зөвхөн эзний хүслээр 예, за 주님 эзэн 알겠습니다. ойлголоо. 그렇게 했잖아요. Тэгсэн байгаа зү? 그렇게 했잖아요. Тэгсэн байгаа зү? 그러니까 하나님은 그 사람을 사용할 수 있었던 겁니다. Тийм учраас бурхан тэр хүнийг хэрэгэлсэн гэсэн үг байна. 자, 우리 그리스도인들도 Бид бүхэн Христэс 이렇게 гэж 보면은 бид бүхэн 성령의 인도하심을 쫓아가는데 за яг ариун сүнсний удирдлагаар ингэж явдаг. 사람들이 이해 못해요. Гэтэл хүмүүс ойлгодгүй. 우리가 교제에 가고 Бид нэр 말씀에 ингэж 가고 нөхөрлөлд очоод үгэн дээр очоод 그럼 사람들이 어떻게 생각합니까? тэр болгоны хүмүүс өндлөнгөөс юу гэж боддог вэ? 쟤는 맨날 교회 가냐? Тэр 맨날 яагаад 뭐 교회만 있냐? байнга сүмдэр байж явах юм, байнга сүм рүүгээ явах юм. 이해해요 못해요? Хүмүүс ойлгодгүй юу? 뭐 교회 가면 돈이 나오냐? Сүмдэр очих юм бол мөнгө одоо тийм ээ мөнгөтэй болдго юм уу, махтай болох юм уу? 꼭 그런 말 하는 사람도 있어요 옆에서. Тэгээ заавал дэрэгдээс нэг тийм үг хэлдэг хүмүүс бий. 이해가 안 되잖아요. Бүр хүмүүс ойлгодгүй шүү дээ тийм ээ. 근데 우리는 어떻게 됩니까? Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ? 맞아. 그 사람들 말이 맞는 것 같아. Тийм ээ, ер нь энэ хүмүүсийн хэлж байгаа бас зөв юм шиг байна. 교회 가봤자 Сүм рүү тэгээд очиад яах юм? 뭐 나한테 좋은 게 뭐가 있어? Надад одоо сайн юм юу болтыг? 자 그런 마음이 들어올 수 있지만 Тийм сэтгэл төрж болно. 자 끝까지 순종하는 사람에게는 Гэхдээ эцэс хүртлээр дуулууртаа ганцхан хүнд бол 이 순종하면 дуулууртаа байвал 책임은 내게 아니에요. хариуцлага гэдэг имийг би хүлээхгүй. 누가 책임져야 됩니까? Хэн хариуцлага хүлээх болж байна? 우리에게 명령하신 분, Биднэрт тушаасан 나에게 нэг. 말씀하신 분이 Надад үгээ айлцсан нэг. 내 삶을 책임져 주실 거예요. Тэр амьдралыг мань хариуцаж өгөх болно гэсэн. 자, 내 힘으로 살아보려고 아무리 노력해봐도 Би өөрийнхөө хүчээр амьдрыг хичнээн хичээж үтсэн ч 주님이 붙들어 주시지 않으면, эзэн л зууран барьж өгөхгүй 주님이 бол 인도해 주시지 эзэн 않으면, л удирдах чиглүүлж өгөхгүй бол 자, 우리는 살 수 없다. бид бүхэн амьдрах аргагүй. 자, 여기 시편 37편 말씀에 보면 Дуулал номны 37 дугаар бүлгээс харах юм бол 37장 23절 24절 дуулал 37-гийн 23-аас 24. 자, 우리 한번 같이 읽어볼까요? За энэ ишлэлийг мөн хамтдаа уншийе. Хүний алхмууд эзнэр тогтоогдох агаад замд нь тэр баярлё. Тэрээр бүдрөвч газар хөсөр унахгүй. Учир нь эзэн мутраараа түшдэг. 자, 하나님께서는 За бурхан 우리의 길을 다 아신다 그러셨습니다. бид бүхний замыг алхмуудыг бүгднийг мэднэ гэсэн. 우리 인생의 길을 누가 정하셨다고요? Бидний амьдралын замыг хэн тогтоосон гинэ? 하나님이 정해주시고 Бурхан тогтоож өгсөн. 우리가 그 순종의 길을 걸어갈 때 Бид нар тэр дуулуурын замаар алхаад явах үед 하나님이 기뻐하신다 그랬어요. бурхан баярлалаа гэсэн байна. 자, 우리가 이렇게 살지만 넘어질 때도 있고 실수할 때도 있을 겁니다. Бид нар ингэхүү амьдрах явцдаа тийм ээ бүдрэх үе би алдах үе би. 그런데 Гэхдээ 하나님이 бурхан 우리를 붙들어 주신다고 бид нарыг тийм 말씀하셨잖아요. ээ хөсөр унгахгүй түшдэгэ гэж. 자, 우리 순종하는 삶은 Дуулууртай амьдрдаг амьдрал 주님께 붙들린 삶이라고 말할 수 있습니다. эзнэр зууран бариулдаг тийм ээ эзэн түшдэг амьдралаа гэж хэлж байна. 자, 하나님의 뜻과 말씀이 잘 이해되지 않을 때도 있습니다. Бурхны хүсэл үг сайн ойлгогдохгүй байж болно. 그렇지만 하나님께 맡기고 순종하고 하나님을 의지할 때 Гэсэн ч би хэдий ойлгохгүй байсан ч бурханд даатгаад бурханд найдаж 그때- түшиглэх үед 우리는 하나님의 놀라운 기적을 볼 수 있다는. тэр үед бид бүхэн бурхны үнэхээр гайхамшигтай үйлсийг харж байна. 자, 우리 자전거 탈 줄 알아요? 자전거? Та бүхэн дугуй унж чадах уу? 자, 뭐 처음부터 자전거 다 잘 탈 수는 없을 겁니다. За дугуйг бол анханасаа тийм ээ анх сууж үзээд л сайн унж чадна гэж байхгүй. 처음에 이렇게 누가 뒤에서 잡아주잖아요. Анхандаа хойноос хин нэг ингэ байрж өгдөг тийм ээ. 그렇죠? 우리 형이나 Ах нь юм уу? 아버지나 Аав нь юм уу? 네, 이렇게 잡아주고 За ингээл хойноос зураад барьдаг. 밀어줍니다. Тэгээд ингэ жоохон түлхдэг. 그러면 그 자전거 누구에게 지금 자기는 누구에게 맡긴 겁니까? Тэгэх юм бол яг тэр хөлөө авчгаа тийм ээ тэнцвэрээ одоо хинд даатгаж байна? 아버지의 손에 Тийм ээ аавынхаа гарт даатгаж. 맡기는 거예요. Тийм байгаа 내가 зү. 아무리 넘어지려 그래도 Би хичнээн ингээл тэнцвэрээ олохгүй унах гал өрөөгөл 뒤에 누가 гэсэн 잡고 чинь 있어요? хойно хэн барьж байгаа вэ? 아버지가 잡고 있어요. Аа бариад байж байгаа зү. 그럼 어때요? Тэгвэл ямар байдгүй? 안전해요, 위험해요? Аюултай байна уу? Аюулгүй байх уу? 안전하죠. Аюулгүй байж таарч. 그렇죠? Тийм биз дээ. 네, 또 마찬가지예요. Тэр үнтэйг адилхан. 우리가 모든 것을 맡기고 순종한다는 것은 Бид нар бүх юмаа бурхан даалган тийм ээ дуулууртай байна гэдэг 내 бол. 인생의 길을 하나님께서 지금 붙들고 계신다는 것을 인정하는 겁니다. Тийм ээ тэр нь бурхан миний амьдралын замыг түшиж удирдах байгаа гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрж байгаа хэрэг байна. 자, 이게 순종하는 사람들의 삶이라고 말할 수 Тэр л 있습니다. дуулууртай хүмүүсийн амьдрал 자, гэж хэлж байна. 광야길로 갈지라도 Хэдий цөлийн зам руу явах байсан ч 거기서 하나님이 정말 준비해 놓은 영혼, 정말 준비해 놓은 놀라운 역사를 보게 된다. тэнд 빌립을 통해서 тийм ээ бурхны одоо бэлдсэн гахалтай сүнс тэгээ бурхны бэлдсэн одоо үйлс байгаа гэдгийг бид бүхэн Филиппээр дамжуулаад харж болж байна. 자, 우리는 또 볼 수 있습니다.
자, 이 빌립은 За Филипп 또 그리고 그 말씀을 순종한 그 후에 또 정말 그 행함으로 그의 모습을 통해서 알 수 있습니다. дуулууртай байсныхаа дараа бас тийм ээ түүнийг үйлдэл болгож байгааг бид мэдэж болно. 저기 이렇게 그 지나가고 있는 그 에티오피아 내시를 보고 За дэрэгдүр нь өнгөрж байгаа Этиопийн тайгныг хараад 자, 이제 이 병거로 막 가까이 나아갔습니다. тэрээр тэргэнд нь ойртож очсон. 자, 사람이 빨라요, 마차가 빨라요. За тийм ээ морьтой тэрэг хурдан байх уу, хүн хурдан байх уу? 마차가 빠르지. Тэрэг л илүү хурдан байж таарна 자, үстэй. 마차에게 가까이 가려면 어떻게 돼요? Тэгэхээр тэргэнд би ойртож очиг гэвэл яах хэрэгтэй? 달려가야겠죠. 달려. Хөөх хэрэгтэй үстэй тийм ээ. 천천히 뒷짐지고 이렇게 걸어가면 Удаан ингээл тийм ээ нуруугаа очиж алхаад байвал 쫓아가요, 못 쫓아가요? тэр тэргийг гүйцэж очихгүй юу? 뭐 멀리 쌩 가버렸을 거예요. Бүр айл хэдийн холоо тэрийг яваад өгчихсэн байж таарна тийм биз дээ. 가까이 가서 Тэгэхээр ойртож очоод 하이 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 불렀잖아요. тэгээд дууцсан байгаа үстэй. 네. 자, 이 빌립이 이렇게 했다는 것은 Тэгэхээр Филиппийн ийм үйл гаргасан гэдэг бол 정말 놀라운 거예요. дүнгээр хачиргалтай зүйл гэсэн. 그 선입견이라는 거 있잖아요. 저 사람이 정말 말씀을 들을 사람인가 안 들을 사람인가? За бид бүхний зүгээс нэг тийм ээ одоо ийм бодол байна шүү дээ. Энэ хүн яг үг сонсох хүн уу, сонсохгүй хүн үү? 얼굴 색깔도 다르고 인종도 다르고. Тийм ээ одоо тэр хүний одоо арсны өнгөн ч өөр байгаа, өөр үндэсний хүн байгаа. 자, 이 사람은 이제 내시이기 때문에 Тэр хүн тайган хүн учраас 아까 말한 대로 이제 하나님의 성전에 들어올 수 없는 사람입니다. түрүүн хэлсэнчлэн бурхны ариун өргөнд ч орох боломжгүй хүн байна. 신명기 23장 1절에 보면 Дэд хууль намны 23-1-ээс харах юм бол 읽어드리겠습니다. за энэ үгийг уншаад өгье. Төмсгөө няцлуулсан юм уу? Бэлэг эрхтний огтлуулсан хинч эзний чуулганд орох ёсгүй. 자, 여기 보면은 신랑이 상한 사람 내시를 말합니다. За тэгэхээр энэ төмсгөө няцлуулсан гэдэг бол тайган хүнийг хэлж байгаа хань. 간단하게 말하면 Тэгэхээр энгийнээр бол 남자의 역할을 할 수 없는 사람이에요. одоо эрэгтэй хүнийхээ хувьд одоо үүрэг хариуцлага биелүүлэх боломжгүй гэсэн. 그러니까 이 사람은 Тэгэхээр энэ хүн 하나님의 성전에 들어올 수 없는 사람인데 бурхны ариун өргөнд ч орох боломжгүй хүн гэсэн байна. 하나님의 말씀 전할 필요가 있을까? Тэгэхээр чин тийм хүнд одоо бурхны үгийг дамжуулах хэрэг байна уу? 그럴 수 있잖아요. Тэгэж хүн бодож болно шүү дээ тийм ээ. Тийм бодол төрж болно. 네. 자, 우리도 전도할 때 보면 Бид нар ч ихсэн сайн мэдээ тарахдаа 모든 사람의 죄가 용서됐다고 하지만 бүх хүмүүс л уучлагдсан гэж хэлдэг. 저 사람 구원 못 받을 것 같은데. Гэтэ энэ хүн бүр нэг аврагдахгүй юм шиг байгаа дах юм. 자, 우리가 판단하는 사람도 있어요. Тэгэж өөрсдөө дүгндэг хүн бий. 정말 우리가 만나는 뭐 많은 사람들이 있습니다. Бид бүхний уулздаг олон хүмүүс бий. 야, 이거 복음 전하기 힘들 것 같다. Гэтэл сайн мэдээ тэр хүн тараагаад үнэхээр хэцүү байх юм шиг 여러 байна. 다양한 사람들이 있는데요. Гэж утгаар янз янзын хүмүүс байдаг. 자, 하나님의 능력을 Гэтэл бурхны хүч чадлыг, 하나님의 놀라운 구원의 은혜의 복음을 бурхны гайхамшигтай тийм ээ нэгүслийн авралыг 내 생각으로 сайн мэдээг би өөрийнхөө 내 бодлоор 판단으로 өөрийнхөө дүгнэлтээр 그것을 제한하면 안 돼요. түүнийг би ингээд тийм ээ 리미트를 정하면 안 됩니다. одоо хязгаар тогтоож болохгүй гэсэн. 그렇죠? Тийм биз дээ? 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 우리 좀 그럴 때 있어요. 외모를 Бид нар 보고 ч гэсэн тэгдэг үе байдаг. Ингээд гаднах байдлыг нь хараад 어쩔 때 그런 마음이 들 때도 있어요. заримдаа тийм сэтгэл төрөх үе бий. 자, 그렇지만 하나님의 입장에서 봤을 때는 За гэхдээ бурхны байр сууриас харах юм бол 하나님의 계획이 있을 수 있는 겁니다. бурхны төлөвлөгөө байж болно гэсэн. 자, 그리고 놀랍게도 이 구스인들, 그 에티오피아 사람들이 하나님을 향해서 손을 들 거라는 예언의 말씀이 있습니다. За гэхдээ бас гайхалтай нь тийм ээ энэ Этиоп хүмүүс бурханд хандаж гараа өргөнө гэсэн зүгнэлийн бас байдаг байсан байна. 여기 시편 68장 За дуулал номны 61-ийн 38-31-ээс харах юм бол за энэ ишлэлийг уншиж өгье. Дээдэс Египтээс гарч ирнэ Этиоп төдөлгүй гараа бурханд сунгана. 자, 여기 보면은 이 에티오피아 사람들이 하나님께 빠르게 손을 들 거다. За гэтэл харах юм бол Этиоп төдөлгүй гараа бурханд сунгана. 자, 이 하나님이 보실 때 육신이 중요한 게 아니라 그 속에 있는 그 영혼이 더 중요하다. Бурхныг харахад энэ гаднах бие махбод нь чухал биш, дотор нь байгаа сүнс нь илүү чухал. 그렇죠? Тийм биз дээ? 자, 육신을 보면 넘어집니다. Тэгэхээр гаднах бие махбодыг нь харуул бүдэрнэ гэсэн. 그 사람의 영혼을 보면 Гэтэл тэр хүний сүнсийг харвал 우리가 기다리고 бид нэр хүлээх болно. 또 그리고 복음을 전할 정말 확실한 그런 이유들을 찾을 수 있습니다. Бас сайн мэдээ тараах ёстой олон тийм ээ шалтгаанаа бид нэр ойлгож болно гэсэн. 그렇잖아요. Тийм биз дээ? 자, 우리가 복음을 전할 때도 Бид нэр сайн мэдээ тарахдаа 우리가 목표를 정했다면 зориг тогтоовол 그것만 보고 나아가야 됩니다. тийм ээ тогтоосон тэр зорилгоо хараад л урагшлах 뒤를 хэрэгтэй. 보고 Эргэн тойрноо хараад 뒤 돌아보면 안 돼요. тийм ээ хойшоогоо хараад иж болохгүй. 자, 이 자전거 탈 때도 Ундаг дугуй унахад ч гэсэн 어디 보고 가야 돼요? юу руу хараад явах хэрэгтэй вэ? 앞을 봐야죠. Урагшаагаа л хараад явна үстэй. 이렇게 하면 어떻게 돼요? Хойшоогоо хараад ингэ яваад явах уу? 네, 넘어집니다. Тийм ээ онголдох болно. 자,
전도할 때도 сайн мэдээ тараахтай ч гэсэн 주님을 위해 살아갈 때도 эзний төлөө амьдрахтай ч 자, гэсэн 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다라고 말씀하셨습니다. за хойшоогоо эргэж харагч нь бурхны хаанчлал зохистой биш гэсэн. 누가복음 9장 62절 말씀 Лук номны 읽어드리겠습니다. 9-12 дугаар ишлэгийг уншаад өгье. Харин Есүс анчсан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэн боловч бурхны хаанчлалд үл тэнцэн гэж айлджээ. 자, 뒤를 돌아보는 자는 하나님 나라에 합당하지 않다. Арагшаа харагч хэн боловч бурхны хаанчлалд үл 자, тэнцэн. 빌립은 복음을 전하기 위해서 그 광야로 보내졌고 Тэгэхээр Филиппийг сайн мэдээ тараалгын төлөө цөл рүү 거기서 илгээсэн. 만난 사람이 이디오페 사람이고 내시고 정말 이방인이었지만 Гэтэл цүлд уулзсан хүн нь өөрөө хайр үндэстэн хүн байна, Этиоп хүн байна, бас дээрэс нь тайхан хүн байна. 빌립은 무엇을 봤습니까? Гэтэ Филипп юу харсан бэ? 에디오피아 사람의 Этиоп хүний 영혼을 сүнсийг гэсэн. 영혼을 보면서 Сүнсийг нь хараад 흔들리지 않고 ганхаагүй 하나님의 말씀을 전할 수 있었던 거예요. тэгж бурхны үгийг дамжуулж чадсан байна. 자, 특별히 Занцгаалаад 정말 우리가 목표를 향해서 앞으로 나아가는 것이 бид нар яг 중요합니다. зорилгоо чиглэлээд урагшлна гэдэг маш чухал. 정말 우리가 이 세상에 지금 살고 있는 목적이 뭡니까? Бид нар энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа зорилго юу вэ? 우리 학생들도, Сурагч нар ч гэсэн, 우리 교사들도, багш нар ч гэсэн, 청년들도 залуучууд ч 한 гэсэн. 가지 이유잖아요. Ердөө ганцхан шалтгаан байгаа үстэй. 무엇을 위해서 Юуны 삽니까? төлөө амьдарч байна вэ? 그 영혼을 위해서, Сүнсний төлөө, 복음을 전하기 위해서 сайн мэдээ тараахын төлөө. 우리 이 세상에 Бид нар энэ ертөнцийн дээр 잠깐 түрхэн хугацаанд 사는 거예요. бүр түрхэн хугацаанд л энэ дэлхий дээр амьдарч 이 байгаа. 땅에 영원히 살 거 아니잖아요. Бид нар энэ дэлхий дээр мөнхөд амьдрах юм биш үстэй. 우리 소망이 어디 있어요? Бидний найдвар хаана байгаа вэ? 이 땅에요? Энэ дэлхий дээр үү? 아니죠. Үгүй үстэй. 영원한 천국에 Мөнхийн диважинд 영원한 그 하나님의 나라에 мөнхийн бурхны тэр улсад 자, 나도 бийч тэр 또 많은 영혼들도 олон сүнснүүд ч 이 тэр 복음을 전해서 함께 энэ сайн мэдээг тараагаад 정말 хамтдаа 올바른 길로 үнэхээр зөв замаар 인도하는 것이 тийм ээ удирдна гэдэг бол 가장 중요한 хамгийн 우리의 чухал 목표가 되고 목적이 되고 бидний амьдралын зорилго байх нь 우리의 표대가 된다. бидний барай байна гэсэн. 자, 이 복음을 위해 살았던 사람들은 За сайн мэдээний төлөө амьдрсан хүмүүс 자, 여기 봐요. за шаардаа 분명한 목적 의식을 가지고 살았습니다. маш тодорхой зорилгоо гараад амьдрдаг 그쵸? байсан. Тийм биз дээ. 우리 학생들이 Сурагч нар 분명한 목적을 가지고 살아야 되는 거예요. маш тодорхой зорилго тэгээд амьдрах ёстой гэсэн. 왜 공부하고 Яагаад хичээлээ хийж байна? 왜 아침에 눈을 떠서 Яагаад өглөө нүдэнэ гэд 하루 종일 нэг өдөржингөө 공부해야 되고 тиймээс сурах ёстой. 하루를 살아갈까요? Тэр нэг өдөр би яагаад амьдрч байна? 직장인들은 Ажилчид 왜 직장에 가서 яагаад тэр ажлын байран дээр очиод 왜 수고하고 яагаад тэгтлээ их 왜 хөдөлмөрлөж 참고 яагаад тисэж твчиж 뭐 월급 때문이에요? цалингаас болоод мөнгнөөс болоод уу? 맞아요? Тийм үү? 없고 확실해요? Үнэхээр баттай юу? 그건 수단일 뿐이에요. 수단. Тэр чинь зүгээр л тийм ээ. 돈을 벌고 이 세상에 살아가면서 필요한 것들 우리에게 수단이 되고요. Мөнгө олоод энэ ертөнцийн дээр амьдрын гэдэг бол зүгээр хэрэгцээдүүд ээ. 분명히 이루어야 될 목표는 Гэтэл гарцаагүй биелүүлэх 자, ёстой 이 зорилго бол 수단을 통해서 목표를 이룰 수 있는 거지 그것이 수단이 목표가 되면 안 됩니다. тэр ёс шатаар дамжуулаад зорилго биелэх болохоос биш тэр миний зорилго болж болохгүй гэсэн. 자, 결혼이 목표예요? Хурим зорилго уу? 네? Тийм үү? 네, 관심 많죠. Анхаарал одоо тэр тал дээр анхаарал их хандуулж байгаа бох тий. 결혼은 Хурим 수단이에요. тийм ээ. Одоо бас 수단. нэг шат 복음을 гэсэн. 전할 수단. Сайн мэдээ тараахад хэрэгцээтэй нэг шат. 네, 두 사람이 하나가 돼서 Хоёр хүн нэг болоод 더 복음을 위해서 살아갈 수 있도록 илүү их сайн мэдээний төлөө амьдрч чадхаар 더 힘을 хүчээ 모을 수 있는. нэгтгэж байгаа юм. 네, 두 사람 좋고 두 사람 서로 뭐 좋아하니까 서로 뭐 육신적으로 만족하려고 결혼한 사람들은 Тийм ээ хоёр хүн бие биендээ зүгээр сайн уучраас тэгээд энэ махан биеийнхээ хувьд тийм ээ сэтгэл ханах 이 гэж гэрлэж байгаа 수단이 гэвэл 목적이 되려고 하는 사람들은 тэр зүгээр нэг шатан зорилго нь олчихсан хүн байвал 반드시 후회하고 гарцаагүй харамсах болно. 잘 안 돼요. Тэгээ бас тэр нь ч сайн бүтэхгүй. 왜요? Ягаад 그 목적이 아니니까. тэр чинь зорилго нь биш учраас. 그렇죠? Тийм ээ зү. 결혼이 인생의 목적이면 안 됩니다. Хурим гэдэг хүний амьдралын зорилго бол байж болохгүй. 그렇죠? Тийм ээ зү. 네, 우리 학생들 이성 교제가 여러분 삶의 진짜 목적이에요? Та бүхний хувьд үерхэл амьдралын жинхэнэ зорилго уу? 네? Тийм үү? 뭐 잠깐의 뭐 쾌락, 잠깐의 즐거움이 있을 수 Нэг 있겠지만 хэсэгэн дуурын зугаа цэнгэл тиймэрхүү зүйлж болох ч гэсэн 그 내가 나에게 무엇이 유익할까? тэр яг надад яг юу нь хэрэгтэй вэ? 무엇이 유익해요? Яг юу нь хэрэгтэй вэ? 더 공부가 잘 돼요? Илүү онц сурахад туслах уу? 더 올바르게 살 수 있어요? Илүү зөв зохистой амьдрахад туслах уу? 더 이성 교제하면 하나님과 더 가까워질 수 있을까요? Хиний эндээ үерх юм бол бурхантай илүү ойртох юм болов уу? 그렇지 않아요. Тийм биш байх нь.
하나님보다 더 좋아하고 하나님보다 더 많은 중요하게 여기는 것들이 있다면 Бурханаас илүү хайрладаг, Бурханаас илүү дуртай чухал тоосдог зүйл байгаа л 목표가 없이 목적이 없이 살아가게 되는 사람이 될 тиймээ 겁니다. зориг амьдрдаггүй хүн болж хувирна гэсэн. 자, 이 개미 더듬이 있잖아, 더듬이. 셔르고 За шоргоолцонд одоо нэг тийм юм одоо юу байгаа те, ивэр шиг юм байгаа те. 눈이 잘 안 보입니다, 개미는. Шоргоолцны хувьд болохоор нүд нь сайн хардаггүй байна. 우리 나쁜 학생들이 За муу сурагчид 이 더듬이를 뜯어버렸어요. шоргоолцныхаа нөгөөний титэм шиг тийм ээ одоо тэр ивэр шиг юм 개미가 зулгаач 어떻게 глаа. 돼요? Тийм үү шоргоол яах вэ? 빙글빙글 Эргэлдээл байна тийм ээ. 앞으로 가요, 못 가요? Урагшаага явж чадахгүй юу? 갈 수 없어요. Явж чаддаггүй. 자, 마귀는 Бузар сүнс 우리 이 더듬이 бидний энэ дээрээ тэмтрүүлийг ингээд зулгаах гэдэг. 어떻게 해요? Тэгэх юм бол яах вэ? 삶의 목적을 잊어버리게 해서 Амьдралынхаа зорилгыг мартуулаад 그냥 육신대로 살게 하려고 зүгээр л энэ махан биеийнхээ дагуу амьдруулдаг болгоод 우리의 방향을 잃어버리게 하려고 бидний зүг чигийг мартуулаад 육신을 유혹을 주고 одоо өрхийг өгөөд 또 여러 가지 그런 문제들을 янз бүрийн тийм одоо сорилтуудыг 우리에게 줍니다. бид бүхэн тэгж өгдөг байна. 자, 우리가 이 표대를 잊어버리면 안 됩니다. Бид нэр барайгаа хизэж мартаж болохгүй. 자, 사도 바울은 Илч Паул 분명한 목적 의식을 가지고 살았던 사람이다라고 за маш 말했습니다. тодорхой зорилгыг өмнөд тавиад амьдарч исэн хүн 몇 гэж 군데 хэлж байна. 말씀 같이 볼게요. За хэд хэдэн үгнээс харцгаая. 자, 먼저 디모데 후서 4장 7절과 8절 말씀. За эхлээд 2 дугаар Тимот 4-ийн 7-аас 8 이 дугаар 말씀 эшлэл. 같이 읽어봅시다. За энэ үгийг хамтдаа уншъя. Би сайн тэмцлэр тэмцэн замаа дуусгасан итгэлээ сахисан урд минь зөвхт байдлын титэм надад зэхигдсэн байна. Зөвхт шүүгч эзэн намайг тэр өдөр зөвхөн намайгч биш түүний үзэгдэхийг хүсэгч бүгдийг бас түүгээр шагнах болно. 자, 자기는 확실한 표대를 가지고 За тэрээр маш тиймээ тодорхой байрайг урдаа тавиад 분명한 목적을 가지고 살았다. маш тодорхой амьдралын зорилгыг тэгээд амьдрсан. 자, 먼저 사도행전 20장 24절 먼저 읽었어야 되는데 За уучлаарай эхлээд Үс 20-24-ийг уншсан байх ёстой. 자, 이 말씀도 같이 Энэ үгийг ч 읽어봅시다. гэсэн хамтдаа уншъя. Гэвч би Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчилж эзэн Есүсээс хүлээн авсан үүрэг албаа гүйцээхийн тулд өөрийн амийг юмн чинээ бодлого явж ирсэн. 자, 분명한 목표를 가지고 살았죠. Маш тодорхой зорилгыг тэгээд амьдрсан байгаа 자기 зү. 목숨보다 더 중요한 것. Өөрийнх нь амиас илүү чухал зүйл. 자, 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일이라고 분명히 말하고 있습니다. Түүнийг Бурхны нэгүслийн сайн мэдээг гэрчлэх ажил юмаа 바로 гэж. 구원 받은 그 순간부터 Илч Паул аврагдсан тэр агшнаас 이 ахуулаад 목표를 향해서 끝없이 죽을 때까지 나아갔습니다. яг энэ зорилгынхоо төлөө өөхөх хүртлээр эцэс хүртлээр урагшилсан байна. 자, 왜요? Яагаад 그는 너무나 분명한 표대를 가지고 살았기 때문입니다. тэр байраа нь маш тодорхой байсан учраас гэсэн. 자, 우리 이 빌립보서 3장 14절도 한번 같이 읽어볼까요? Филиппой 3:14-ийг ч гэсэн хамтдаа уншъя. Христ Есүс дотор Бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө байраа өөд урагшилдаг. 자, 표대를 향해서. Байраа өөд. 자, 정말 이 표대가 중요합니다. Тэгэхээр энэ байраа маш чухал. 우리 학생들도, Сурагч нар ч гэсэн, 청년들도, залуучууд ч гэсэн, 교사들도 багш нар маань ч гэсэн. 분명한 목표가 확실해야 돼요. Тиймээ зорилго маань маш тодорхой байх хэрэгтэй. 우리 같이 교제하는 그 분반에서도 Хамтдаа нөхөрлөж байгаа тэр 또 ангийн сурагчид 개인적으로도 бас хувийнхийнхаа хувьд ч гэсэн 분명한 이 복음의 표대를 가지고 살아가는 것이 сайн мэдээний маш тодорхой байрааг тийм өмнөө тавиад 너무 амьдрын гэдэг 중요한 бол маш чухалаа гэсэн. 자, 이렇게 함께 모여서 말씀 배우고 교제하고 마지막 그 교제 결론이 뭐로 나야 될까요? Ингэж хамтдаа үгнээс суралцаад нөхөрлсөн бол тэр нөхөрлийн үр дүн нь юу байх ёстой вэ? 전도하자. Сайн мэдээ тараацгаая. 복음 전하자. Сайн мэдээл тараацгаая. 그쵸? Тийм биз дээ? 그냥 우리 먹고 마시고 그냥 Бид нэр 놀고 зүгээр идэж 즐겁고 уугаад 그게 тийм ээ. 아니에요. Одоо инээж хөгжилтөд ингээд дуусах биш ээ. 그래서 이 분반 수업을 딱 마칠 때 Тэгэхээр ангийн нөхөрлөлийн цаг 이 дуслаа. 교사들은 Багш нарын хувьд 분명한 목표를 학생들과 함께 나눠야 됩니다. төгсгөлд нь маш тодорхой зорилгыг сурагч нартай өгөх хэрэгтэй. 그래, 꼭 복음 전하자. Тэр нь сайн мэдээг тараацгаая. 학예 수양회 있고 Зуны семинар байна. 학생 집회 있고 Одоо сурагч нарын семинар байна. 우리 대집회 있고 Их семинар байна. 복음을 전하기 위해서 Сайн мэдээг тараахын төлөө 우리의 삶을 амьдралаа 모든 그 초점을 포커스를 бүх 복음에 맞추자. фокусаа яг сайн мэдээг тааруулцгаая. 자, 이게 앞만 보고 가는 거예요. Тэгээ зөвхөн урагшаага хараад амьдрын гэсэн. 말 좋아해요? Морин дуртай юу? 말 좋아해요? Морин дуртай юу? 예수님도 이렇게 백마 타고 다시 오신다고 За 하셨는데 Есүс ч гэсэн тийм ээ цагаан морьтой ирнэ гэсэн. 말은 Морь. 뒤로 달릴 수 없는 짐승이잖아요. Морь чинь хойшоогоо дахиж явж чадахгүй амтан тийм ээ. 그쵸? Тийм биз дээ? 이 주인이 명령하면 Эзэн тушаах юм бол 화살이 날라와도 за хичнээн сум одоо өөдөөс ирж байсан 칼과 창으로 이렇게 위협해도 хичнээн ээлд жаад өөдөөс нь далайсан ч гэсэн 어떻게 가요? яадаг вэ? 두려움 없이 Ямар ч айдасгүйгээр 그 명령에 순종해서 тэр тушаалтанд дуулууртай байгаад 향해서
урагшаага чиглээд. 이 말이 잘 달리게 하려면 За морь сайн дахиулъя гэх юм бол 이렇게 하면 돼요. 이렇게. ингэхэд болно гэсэн. 말 눈 옆에다가 이렇게 막아요. Одоо морины тийм ээ нүднийх нь хоёр тал ингээ хаадаг байна. 어디만 보라고? Тийм бол юуг хар гэсэн үг үү? 앞만 보라고. Зөвхөн 앞만. урагшаага хар гэж. 앞만 보고 가야 Зөвхөн урагшаага харж явж ажил 빨리 달릴 수 있잖아요. хурдан дахиж чадна. 힘있게 달릴 수 Хүчтэй 있잖아요. дахиж чадна гэсэн. 이거 없으면 Хэрэв тэр нь авахгүй бол 정신 없어요? ямар ч тийм ээ ухаан санаа авахгүй. 자, 우리 신앙도 Бидний итгэлийн амьдрал ч 복음을 гэсэн 전하는 것도 сайн мэдээг тараах ч гэсэн 복음을 전할 영혼이 있다면 сайн мэдээг тараах гэсэн сүнсөөгоор 딴 거 보지 않고 өөр юм руу харахгүйгээр 어떻게 돼요? яах ёстой вэ? 앞만 보고 Зөвхөн урагшаага хараад 힘있게 나아가는 것이. хүчтэй урагшлна гэдэг. 자, 빌립도 Филипп ч гэсэн, 사도 바울도 Илж Паул ч 정말 그 гэсэн 이방인들에게 복음 전하기 위해서 харин тийм ээ харин үндэснүүдэд сайн мэдээг тараахын төлөө 분명한 표대를 향해서 나아갔던 사람들 маш тодорхой барайгаа чиглээд урагшилсан хүмүүс учраас 정말 이런 놀라운 일들을 이룰 수 있었어요. ийм гайхамшигтай үйлсийг бүтээж чадсан байна гэсэн. 자, 그 하버드에 미국의 가장 유명한 대학이잖아요. За Харвардын их сургууль байна тийм ээ, Америкийн хамгийн алдартай их сургууль үстэй. 거기 이제 신입생들에게 조사했습니다. За 신입생들. Харвардад элсэн шинэ одоо оюутнуудыг судалсан байна. 자, 뭘 물어봤냐면 Тэр хүмүүсээс юу асуусан бэ гэхээр 삶의 목적이 있습니까? амьдралын зорилго юу вэ? 정말 이 학교에 들어온 목표가 무엇입니까? Энэ сургууль эсэж орж ирсэн зорилго юу вэ? 올해 어떤 목표가 있습니까? Энэ жилийн тань зорилго юу вэ? 자, 근데 대부분의 학생들이 Гэтэл ихэнх сурагчид 뭐 내일 뭐 할지도 모르겠다. 이번 여름 방학 때도 뭐 할지도 모르겠다. 계획이 없었어요. тийм ээ маргааш ч юу болохын, зуны амрал дарж юу болох ямар ч төлөвлөгөө авахгүйсэн. 자, 근데 그 중에 Гэтэ тэр дунд 한 10% 정도 된 학생들은 за нэг 10 гаруй хувийн сурагчид 나는 분명한 목표가 있다. надад маш тодорхой зорилго байгаа. 인생의 목표도. Амьдралын 내가 зорилгоч 이 тэр, 학교에 들어온 목표도 энэ сургуульд орж ирсэн зорилгоч тэр. 또 그리고 Тэгээ бас 그것을 적어놨다. тэрийг би биччихсэн. 자, 그래서 10년 후에 Тэгээ 10 жилийн дараа 자, 그때 질문했었던 학생들을 다시 찾아서 тэр үед асуулт тавьсан сурагч нарыг дахин олоод 조사를 다시 해봤어요. тийм ээ судалгаа хийж үзсэн байна. 자, 대부분 목표가 없다고 말했던 학생들은 Гэтэл ихэнх тийм ээ одоо зорилго байхгүй гэж байсан сурагч нар 뭐 어떤 그 평균적인 월급을 받으면서 그냥 보통의 이제 회사를 다니는 사람이 됐고, за зүгээр дундаж цалин авдаг, дундаж тийм компаниудад ажилладаг хүмүүс болсон байна. 자, 자기 목표가 있고, Гэтэл өөр ингэсэн тодорхой 그것을 зорилготой 기록한 тэрийгэ бүр биччихсэн байсан тэр сурагч нарын 10%의 хувьд 학생들은 тэр 10% сурагч нар 자, 그 이렇게 그 계획이 없었던 학생들보다 몇백 배, 몇천 배 이상 되는 월급 연봉을 받으면서 за нөгөө нэг энгийн сурагч нарыг бодох юм бол хэдэн 100 тийм ээ одоо 1000 дахин давсан одоо өндөр цалин аваад 정말 중요한 역할들, 중요한 일들을 하고 있는 маш чухал тийм ээ албан тушаал дээр маш чухал байр суурин дээр ажил эрхэлдэг 그런 위치에 있다는 것을 알게 됐어요. тийм ээ тийм сурагчид болсон гэдгийг одоо тодорхой гарч ирсэн байна. 어떤 차이였습니까? Тэгэхээр юуны ялгаа вэ? 삶의 분명한 목표가 있고, Амьдралын зорилго тодорхой байсан уу юу үгүй юу гэдэг байна. 그렇죠? Тийм байгаа зү? 이게 너무나 중요해요. Тэгэхээр тэр маш чухал гэсэн. 대부분의 학생들, 대부분의 교사들은 За ихэнх сурагч нар, ихэнх багш нар 아무 계획 없이 그냥 살아갈 수도 있어요. ямар ч төлөвлөгөөгүйгээр зүгээр амьдарч иж болно. 근데 이 중에 Гэтэ энэ дунд 적은 수지만 хэдийгээр цөөхөн тоо оловч 자기 정말 인생의 목표를 기록하고 өөрийнхөө амьдралын зорилгыг бичээд 그 삶을 тэр амьдралаа 잘 준비하는 사람들이 있어요. сайн бэлдээд өнгөрүүлдэг хүн бэ. 자, 그들은 Тэр хүмүүс 영원한 천국에서 мөнхийн диваажинд бол 전혀 다른 영광 가운데 있을 겁니다. бүрэн өөр алдрыг хүртээд амьдрах болно. 그렇겠죠? Тэгж таарна эзэдэ. 이 세상에서도 분명한 차이가 있듯이 Энэ ертөнц дээр ч гэсэн тийм тодорхой ялгаа гардаг юм бол 주님 앞에 가서도 эзний өмнө очиод ч 정말 гэсэн 이 복음의 분명한 표대를 가지고 이 상을 향해서 나아갔던 사람들은 үнэхээр энэ сайн мэдээний тэмээ тодорхой барайг чиглээ тэр шагналыг хараад амьдрсан хүн бол 분명히 다른 삶을 살게 될 겁니다. тэмээ тэнд ч гэсэн бүрэн өөр амьдралаар амьдрах болно гэсэн. 마지막으로 한 군데 말씀을 За 볼까요? төгсгөлний газраас олж уншия. 다니엘서 12장입니다. За Даниэл 12 우리 잘 아는 말씀이지만 бид бүхний сайн мэддэг үг байгаа. 우리 12장 3절 말씀 Даниэл 12-ийн 3 자, 같이 한번 읽어볼까요? хамтдаа уншия. Хэрсэн ухаантнууд Тэнгэрийн мандлын гялбаа шиг олныг зөвхт байдалд авчирагчид од мэд өөрд мөнх туяарах болно. 자, 여기 보면 정말 올바른 길로 사람을 돌아오게 한 사람들은 За энэ чи олныг зөвхт байдалд авчирагчид 어떻게 된다고요? яан гинэ 하늘의 별과 같이 од мэд 영원토록 빛날 것이다. өөрд мөнх туяарах болно. 기도하고 오늘 Та залбираад 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. биднийг хайрладаг эзэн минь баярлалаа. 주님 귀한 피로 우리를 구원해 주시고 Эзэн та өөрийн үнэт цусаар бид бүхнийг аварч өгөөд 또 하나님 자녀 삼아 주시고 귀한 직분 맡겨 주셔서 감사합니다. бас өөрийн хүүхэд болгоод онцгой эрхэм үйлчлэлийг даалгасан талархаж байна. 또 남은 삶을 우리
귀한 복음을 위해 살아갈 수 있도록 도와주시고 Мөн үлдсэн амьдралаа эрхэм сайн мэдээний төлөө амьдрахаар болгож 또 배우는 말씀대로 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. мөн би суралцсан үгэндээ дуулууртай хандаж чадхад та туслаарай. 감사하며 예수님 이름으로 기도했습니다. Талархан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.